Bengah kena hati apa no? Beresap ya tutur nyamone. Ngomong percaya ken Ida Sang Hyang Widi percaya ken Karma Palo Sang Hyang Atmo Bunar Pawo moksa. Ingat nak toto. Jangan. Kepala dia nuliang dia beli dia aja nyamuk semua masalah. Anak perangkat yang berkumpul ya Panas polo ben ngelati. Masih seilang barang itu. Dut Surya. Dan yang salah tampi urusan nenek nang mah. Kulian kini ya raga masa wikro lantas. Belinya sangat pedih itu. Nak wajar saja itu kalau. Sini memang belum ngerti. Oh, mengeresap yang virusnya mah dia. Mana ya ada bayi kalian apa nanti lah. Bagong seng, udah takut gitu. Akhlak katanya. Setia Damai Channel. Apa kali deh kalau bisa ngorang dan lah. Ini mana aku bisa main nih? Nawet jadi lah mentimpal. Main. Apa kali deh main kalau bisa ngorang? Adalah main deh. Amit lak katanya dia. Main. Yang lak masing lapis yang ide terus terang kan. Ayo sini ya. Tolong nak mulu. Itu benar. Jangan orang batut sing tadi. Hilang barang. Orang benar. Hilang. Wih, buyong sok dah. Sini. Yang subuh irago nyidang ngelaksanaan tri kayo parisudon itu. Iki yang amit obat dengan orang itu. Jangan Kengken yo. Musuh sejak sengidang benar. Musuh di awak. Sadrip nyidang alah buen. Sadripu sabdo temiro itu. Ini berak lusut kalau bilpo. Ning malu nih barang hilang nih. Sangka jane. Kengken beteng ngitung nyidang yo. Domong duen. Yang laksanain tri kayo parisudon itu. Ijo aman. Siap malu dong orang pri kayo parisudon nih barang hilang terus. Nih pasti nih cara marmut nih mirip kayak nusa. Baik pelita kan buyung masih ada apa? Yang ada nih. Kira kalau presiden yang ini udah salah tampi. Aduh ngaden awak bisa. Di langit ini satuan. Siap. Sing medayo pabrik tri kayo parisudo memaling. Riresanya tuh jelema to. Yo mau taluh di tri kayo parisudo. Beli Suryati yang metakon ada resakan nyente nih. Oh, yan ada nih di warung sing wayan Rano Karno au yo. Ada nih sekan sing di Banjar. Oh, ada nih metulis di Banjar nyen. Tulis di Banjar. Iwayan Trikayo Parisuda ada nih mulai asli saja wayan Trikayo Parisuda saja yan udah ngelak itu ya saja wayan bagus saja yan saja mana wayan Trikayo Parisuda saja kecil diolong nih dah aduh, ngelemet kejadian ya. Mai, dah pengeramang kene tukang copet, maling, toga bakat ramang. Mai jak dah pedagang mi. Kayo parisuda. Jero. Sampun iki banget nasan, ampun iki yang epi duko. Mawin dia kepekan jak dia nyaman, dia ada dan takon dia ring jero ne. Ye, ne jelak metakon kepekan ne. Usah dari takon do jo kepekan. Yen bos sing lapis do jo kepekan. Ya buat awang timpalin nyemak sing lapis bang jeung ide do tagih ha. Tari yang orang ide memaling. Dado ditu dong mau dagang itu nih. Tak bahasa. Sebenarnya kalau membuat kemukongan kan kepekan. Ane takon dia. Pasang. Ane puan ada nak kepekan. Ada liu benak Beli kepekan. kamarang aja aduo nak luk aja anak istri. Ada, ini ada jalan menyam nih.
Ane luh to penyeruan, ane istri to nak Gusti Ayu. Oke. Li kamaran. Kamar kok kengken. Sanging nih dane takon yang sira sanging nih. Sane ngamar nika sira nika. Edean na contohnya na. Punya kamar, liu kamar ada kamar dekorasi, ada yang artis, ada modern. Oh, gambar Juma itu po. ya nih Sila ya. sanging niki. Produksi dalam negeri nih. Nih, panak saya ngamar nih. Nih tuh. Oh niko. Oh, Niko kan jero niku. benar. Jangan diolas niki. Diolas. Tulung kamar yang si. Jero bisa kamar itu. Bisa. Sakanang po, sakanang. Diolas tulung kamar yang si. Dia kamar nih. Kuala goban apa kene. Nah, galak ya. Galak. Kek kena jero ngerti jero nek teke ngomong ke apa sing nek. Kakak. Dono itu nak. Belar sabang bol. Ke wong orto aja nak belong. Aduh. Ada nih. takut. Ya kedek iri jero nek. Kakak. Nyanan kadung panas. Nenewat apa nih? Ada yang nama lu. Nah, Pang Genggen. ada jero ngerti kan ngomong ke apa sing? Ada yang Dia kamar, gopan dia kamar, ngerti? Ngerti. Walau kamar gopan dia apa kau kene? Ngerti ya? Kedeben. Geng. Yen bagus ngene kok tadi. Ya nanti ban ulang pang bagus kene. Saya Betene misi adan. si Adan. Iwayan Tri kayo parisudo. Baik. Saya ngerti kewo aja nak belok kene. Oke, beres. Sanggup pembol. Beres. Yaki unik niki Yaki unik ngamar kena. Yakti. Yang pokoknya dia mesan sih nih. Nih. Goban dia kamar, kengke goban dia bangko keto kamar nih. Kok marah cocok. Walau gayanya sih ya kok keto lihat agak miring sedikit itu. Miring kan nah? Mungkin misi. Tengok. Dan buat misi, kupeng misi, Keto apa? palo misi, Ah, kumis misi, keto. muo sing misi. Di jajang kumis nih. Anu muo cara muo semangat no. Lah tinggal dia. Nah, beres. Jag Pragat no satu. Bro, dia. Daging nawang di tiang gusti. Makin sabun keniang di tiang sangging nih. Subo bakat Sabun si. keniang. Ane cien ya to ane cien. Niki. Dan di kios niki sabun. Hah? Tukang Iya. kamar ini. Do. Tungin aja ado baro do. Ini saking. Oh. Jana. Di tiang wadah reramanipun di tiang. Oh panak jine. Patut bisa. Nene. Titiang kaler bapak nipun, kandan titiang kandun runo kandan. Omong apa itu do? Oh keponakan jine. Nggih. Yol. Tiang. Nah ada pun yang kejang. Iya sami cap aja dong. Takonang juga do. Aja kuda nih dagang nya. Sata seket tali. Tali. Duro nih. Tak seket tali. Sata seket tali. Nggih. Aja payuang kejang. Bayu nih nya, bayu. Ayo. Aduh. Nge di tiang musuh Cina mungkin. Kene mencai dot enggak kalau nabi pipis lane aturan ke puri itu puri lunas pipis Aduh. Pamit di tiang riantukan Cina puniko kuatang di tiang pisan pacang tumasang di tiang beras. nah tuh subo yen busan iku orang Cina Sata seket. lu ngatus sali mau bayar di puri oh ngopi bocing ngopi nih Burung. Unen ngopi Itu. jo kopi gak enak di puri ya Nawang puri. Mau ben seket. Ayah mah mau seket. main Gini. Teman bapak juga. Jajak. Sekalo. Kengkene. Jak. Kengkene. Sekalo. Apa? Sekalo kengken. Sekalo pegak.
Nepen. Yo rambang gilmo. Setato ko gitu. Main. Main kajang. Waduh barang. Bagi. Tadi yang dua nih. Ini marah Kadija ya nih po. Kapur Kadija iki Gusti. Jelmo juga anyam. Main nang ibu ini negak Ci. Oh, ini body puri nih po. Enggak. Oh, ini dadap Ci. Ci ke perantanan laku. Oke guys. Hido dua gong bisang iban cina matakah nah Inggih. dong ngawak tingkah ci jumah ci lu tiga Nih paman Werda subuh tangkel. inggih Man kengken buat pejalan paman. sampun keniang titiangipun isanging bosku. Oh subuh tepukin paman. Sampun ring pasar keniang titiang sedakipun madolan. Man aneh cien sange itu jani. Lugro puniki nang matur cinya dan ci Kuning ada aneh Kanjeng Datu Agung. Lugra matur sisip titiang. Nama kan dia Ilugro sarang sisip wastanipun. Ponen pragat matur. Coh raos Wagung. Wastan titiang iputu segara geni. Oh, putu saudara geni ada aneh. Kada nak lugro aja sisip. Man Iri kering celukan karang bolong titiang megena. umah caine dicelukan karang bolong. Patut. Paman Werda. Nayen keto manut cara atur yai segara geni. Nedong nu ya banyak gelah nih ada ane paman. Inggih, bungo widangan jagat druwe wantah karang bolong punika. Nah, kene jo putu segara geni. Inggih titiang. Awenan pengabeh gelah yai Werda. Ngajak cai mai tangkel ke puri. Sing adelen pikayunan gelah. Panguli jani cai presida tangkil ngaturang ayah di puri. Cai kone medewek sanging. Ne putran gelah dot pesan melajah ngamar. Ne jani pang cai nyen ngaturang ayah ke puri. Uli kengken bang cai pang presida bisa pianak gelah ngamar. Nawagang titiang. Ian kadi punika pikarsan palungo Cokodewa. Kadi titiang rumah sering dewek kewawa dan kuaseng budi cudak titiang iring kadi pikarsan palungo Cokodewa. Kemaun druwenang muwen ketamatan titiang Ratu Wagung. Modasar pisan aturipun dua. Man ne dado ne nyen. Ipun reraman titiang maka kalih Raraman cai ne. ini tan simpan. Nah kayang raraman cene sebuah dini ngaturang ayah di puri. Gitu kone po. Bareng kone ngayah jak tiang ini po. Mon subo pikarsan ide dua gong dini bapo sing ngiring. Yol mau bisa iban sini aturan Gusten Ki Madu. Ragat kopi kenyam Ci. Antos men aja antonen panas ya. Dinya anu panas. Nggih. Kopi deh nang po rasa. Nah titik malu. Adeng. Wih. Oh. Ada genyok, Pak.
Bro Titiang, sira dados pesengane para kanduene parus. Dame gitu. Beli. Ya hati matur. Ning, mami tanggugra di tiang rada dua agung. Nah, manut cara pinunas jenenge tekenen meme. Jening dot lakar melajahang dewek. Dot melajah ngambar. Ne sange ge sebuah preside ban meme ngeruruh ning. Dados ipun saking sampun rao. Subuh ada dini di puri. Mana di tiang mangnane presiden uning sanejen jat meneh punika. Oh sange takonang Ini do apa nih? nika Do semua de lakar ngurukang dewa melajah ngambar nih. Nah, ne jani. Kemudian bengong tadi dewa. Tuh mapan parakan maretangkin ladane di puri. Dong samat sare ya malu nih. Pak nang kopi. Oh? Amit tempurun. Kemudian tadi cara anak cerik. Mu? Takon malu. Dong. Yen kadi puniki napit dan pacang puput. Ini cek kaonin. Mirip biar laki sening sangkana ada gelah dini paman. Puri jantos. Ini makin palung cokore pacang ngapurian. Di tiang newek iriki. Kemudian pedidi, ne kadang ada penyeruan lakar ngiringangi dewa. Memena ada rawasang ngajak yai paman werda. Melah-melahnya nih dewa metakona nih mah. Inje. Penyeruan. Ngiringang nih pianak kelah dini. Aing ge tiang sairing ratu agung. Ibu kepuri malu nih. Ini durus. Aji ngapurian. Bibi, main laki bangun. Bener. Waduh. Surya. Dia penyeruan cablok. Awak ngoyong sing kena bendi. Dia ada luar di tu negara. Uya semangat. Bisa bibi. Oh. Belum ya. Bodong tuh Suryanya. Taki jajet tidak intel ngaleng tuni kene tanying ini kana. Ibu Bi, Tiang, tumpone isanging dadi rataban gelang jeung baris. Ada hijau. Cara kenal kuat cuma ya. Ne Bibi. Bro, apa tuh? Mirip siapa kopi mirip. Udah garam Surya tuh. Paman dadap. Lautang doa. Iya, niki wendang hijau. Wih, rengket kan dia. Wih, lion dekap nih. Cunguh sulan. Jangan kirang langkung ruwenan sareng. Keduluran antuk manah titiang, keduluran antuk tri kayo parisuda. Misi itu kayak bersih. Tiang, niki kumaha pisan. Woi. Mon wenten. Woi, kita kapel kok. Woi, apa? Woi, kan hijau nih. Mon wenten niki. Ye, ya uyong sing siapa? apa tadi sama talang Bibi? Sabu duduk jemaah awak. Rokok untuk kademak. Ini rokok udah garam Surya untuk kademak. Titiang ngerokok. Titiang rokok. Unang diburi katoran. Sekane. Sekogoang katoran. Sekolah gua senang sami rokok udah garam Surya. Senang. Hei, tenang ngomong. Begitu jadi kita. Dari mare kanggo. Angge. Aduh. Getar sang pengayah. Lawar dulang no. Gusti Ayu. Dada cok menang buka kene. Inayang nak kecingaken.
Boya kay sanggeng sampun mejantan wenten niriki durusang metaken. Oh, ngudiang kelat-kelet kene tan juari. Sing juari bibi. Aman tan juari dinyang ka metakon. Mikana, bota bibi daras metaken bekep. Gusti ayu metaken ke. Juari bibi. Juari ujang tan. Kada metaken ke. Dah kenas lena wek ya. Kebibel ke kene Gusti ayu jak menang kan jak bersiap kene metaken oh. Bersiap. Nyen adane. Jalong oren metakan nyen adano. Dados anak istri anom yang jaga metaken medar sana na enike. Jero anak lanang. Sira pesengane jerone saking napi. Nak manis niki kata manis niki harus medaging kedek. Menang taken nang. Nak uli mah yo. Nugra matur sisip titiang. Mangda gelis pawikan. Ian muen wastan titiang. Iputu segara geni ratu. Nyen. Putu segara geni. Bibi. Titiang Dari luang pesan adane segara geni bibi. segara geni. Bener. Ye, yang segara sing laut. Bener. Yang geni tan api sayu. Bener. Aja kene jadana, putu bandong lautan api nah. Bibi. Tapi nih to, becek saja nadan kim sayu. Bibi, mau oren bangun mo. Orang Titiang bangun. Bener. Bangun kan itu, bangun kan itu. Kelugra yang bangun. Bagus sayu ngelugra jak kelugra apa bangun tuh. Oren tangkil. Matur sisip titiang. Sira dados nembang neten iwang antuk titiang matur. Adan yang Nggih. nak yang madan Gusti Ayu Teja Kingkin dade yang mau beli kamu Dados titiang wantah parekan duwe ngawit mangken. Dadas kan nika, mangken male nama bos. Gusti Ayu Teja Kingken ada tiangan nika beli. Banyak manis. Dados keputra antuk ide sang mawangrat. nak tiang putra penuntun beli. Ini sekarang bibi ngoren. Puniki penyeruan duwe puniki. Benar yang mula penyeruan. Nah bangsakan dan putu nawang undok kene sengketudu. Gusti Ayu Teja Kingken maka sujatene kandane Gusti Pate Lingsir. Dane Gusti sane rawring pasar puniki. Benar Gusti Lingsir nebo tatanan. Jani kangkat maka putra panuntun kepuri. Pang putu nawang dini ida dua gombiang makelo sengemijelang putra Gusti Ayu kangkat maka putra penuntun gitu ya Bu. Nye sampun kemana hantuk titiang. Tiuki palungo Gusti sane pacang melajah ngamar. Sekan beli bakal ngajen tiang ngamar beli. Nggih antuk bakten titiang ayah riki misa dia pacang aturang ayah. Men tuh nyemak kerwoto nyen. Ipun reraman titiang. Puniki daler reraman titiang. Nyen adane tuh. Pun bapak kemang apel. Niki bapak kadek pangot. Paman pangot. Itu masih apa? Pengide tiangnya. Denyen paman melipatan kemo ke karang bolong. Lan barang-barang dini ngajak pianake ngurukin tiang amar. Pang dia pati kaplok nyen dipuri lak nyen dia. Dini barang-barang nah. Hinggih. Mangno pole di tiang sarang-sarang iriki. Sarang pianak di tiang gitu. Sekan nah. Mawon banget pengusur di tiang antuk tamat. Yen pariundokan itu sing nyanang tuh paman. Bibi, yen pariundokan ramane makerwo, suserang gelat rekening bibi. Dia bakal ngepurian malu. Inge durus memarga Gusti. Yan ini bapan nipun bang ayang titiang jaga natasang. Beli. Ya. Are beli maret tangkil, pang sida masih beli nawang. Dije patut beli ngoyong, dije patut beli nunas, lan ngepurian beli. Taris titiang wantah sayurin. Main akan beli. Nah bibi.
Gengsian asane ya. Kane asane nak lo ne anu. Itu buat di pekan dah. Halo. Kan lo ne mau belanja ke pekan gas 2 hari yang lalu kan? Yes aja, tiang bahane mau belanja ke pekan, kan itu tepot yang nyongkok di bucu kan? Oh, tugas lo nyongkok di bucu do kan langsung lo senyum ngajak yang kan? Yang masih gitu, ugas itu senyum aja yang kan balas senyum aja itu kan? Marah itu senyum kan tagal yang landas ban kacang kan? Ugas itu nagal ban kacang, kan langsung balas yang tagal yang ban batu kan? Kan pecok nasi yang kan? Misikan kan. Selacak kuping bener. Siapa kenal nih? Konden. Ya. Sing dawang nen. Oh ya ora. Kenal sama lu dah. Takuanang lu. Oh. Bang dawang ada nih gitu. Amaro yang mortau nah. What is your name? Gengsi. Apa orang tuh? What is your name? Nakon. Aten nakon. Gengkan, jelap bakal menghina tiang. Dia macam-macam nah. Jerone nawang, yang tiang dini nak penyeruan perkanggo, nyen ke orang berdagang wot. Ya ada sekalo nengok. Ya long diketone what sionim. Dah salah informasi nih. Saya ngerti ya. What is your name? Di bahasa Inggris nih. Bahasa Barat. Bahasa barat tuh aja barat teh. Kau. Tahu. Oh barat kau dini ditaruh nang kau. Bahasa Inggris. Bahasa Eropa dia. What is your name? Siapa namamu? Nya nadan awak gitu. Oh, siapa namanya si aku? Oh, si Kombiang sih. Nya nadan lu gitu. Oh, adan yange. Oh. Cakone kena di gitu. Oke, tuh. Man kayaknya mencara yang nyawab yang senawang bahasa barat. Menbeli metakon what is your name? Jawabannya kene my name is Nyen gitu umpamane. Oh, jawabannya gitu. Oh, yes. Yes, my name is Nyen. Ya dapura itu. Jawabannya kada nak kepo. Sing gitu sing. My name is Nyen artinya my name is yang adane Wati. My name is Wati. My name is Nyempeng gitu. Ini gebok. Oh gitu. Oh yes. My name is Ilo Putu Batu Kembung. Loh Putu Batu Kemong. Oh yes. Oh, you are very beautiful. Mok, kamu mok. Ngeden engken teko penghinane. Gomal. Lagu ta canjele. Sod nakono ngadan jok ngorang. Yes, gobani cegek cara timbul. Aduh. Nyen orang ni cegek cara timbul. Nyen orang ci. Sing gitu sing beautiful artinya you are very beautiful artinya lo jegek sajan lo ayu gitu. Oh yang cegek. Manis. Cantik. Manis. Aduh yes. Kada napa. Kene kewa ngomong you are very beautiful. I love you. Pesuapi. Kayaknya ngaplaan nih. Kene nah. Oke. Pokoknya tiang buang oleh kurenan. Duduk. Mare kenalan. Kone nenek aja mesakapan atau bantan. Belum penem merentah tiang. Oren to makengken jatuh. Ya makita ngelekla biu kepuring oleh biu dot yang perintah nah. Ya apa ya dah sing ngerti ya ngot. Nenek mana? Apa? Saya mau ngalih biu saya. Apa sing gitu? Cang dot ngelekla biu. I love you. I artinya saya. Love cinta. Love cinta. You. Awak. Yang. Saya cinta kan awak. Ya, cinta kan.
I love you artinya aku cinta padamu gitu yang jaro balian. I love you artinya I don't can you don't can me gitu. Oh no. Because I'm not like jukot me. I am like jukot maurab. Ada. Pada Lantas ngangin ngau. wah ngomongannya anak ini aduh Wan mau ngomongnya kene no time for you. Because I'm reporting. Ai, lantas punya bahasa Inggrisnya. Ngomong Inggris enggak ya? Ada sih sekedar anu do intermezzo ada ane bahasa basi ada ane. Bahasa basi. Baso dhuwur basi gitu. Sing jogeto beli bahasa tuh sing alat berkomunikasi sing